Israel ke Lebanon ki Hezbollah thabu dizul zingne changchu sansam gyu ki mimanam susu nangdu chilo chetu gyu denja ki netan su gyu kelen thang langchu zinshi yubje debe ninsenchi gringla Israel ke Hezbollah da dewa yube Lebanon ki ngukha mingla al-Qad al-Hasan ki yela ngukha Beirut tar sharchu beka lungshon yuba namla torgo tan yorje Lebanon shungye salam ki nesubedu Ya Hezbollah yi Israel ki made da nyamdu sansam sagu ki chongsep sajar tuksin chimbu cheshin yoje juyu. Dawa ngoma nesung Israel ki sato ne Lebanon tu lengu gozu yubaje. Wenga gente lamne tuksin samcho yongtabsu kazan gesa Beirut nang kisha nga ku chetu remixe kuzab Amos Hotstein ki Lebanon chozo gu sokzo nabi Berry da gente na yubaje. Tino 1 was successful at ending the war in 2006. Tengu shinji chentabube samsu tsime dambata tene neda tsele gewa chayu tiringe sebushu yu Lebanon ki maombate ngagu ki zunyo shenda dewa tuyuni Lebanon memangi keben chedu debada tada nikar cha merji sundu Amerike poranka bu kisha ngagu du meben samjo gu chodun gyobu yongyu rewa nangi mekyang mise guzab Lebanon du pemne tuenda nembe mepen samjo yongche kari chetubju yume sikje pe yoriji dejunandu Tadun sadawenyin Lebanon ki chozo gu sokso Berry la Arab tunzo gu sokso Ahmad Abul Gate ki jente shudu. Sokso Berry ni Hezbollah sokbe chapsi ki tunjo inbatang meben samjo gu chomyon na teju yubari. Arab tunzo gu guti ki nyamdi gezo gu sunjub lenzo gu tenla pabe chojo chik dun lego chik lakdar chage chebe kor nenjo nandu. Meben samju tembuta ngulen chetoba shi kanjo tembeb che gojuta te jel tedu gegab ki sinsin ko gugre chisundu Lebanon gegab la sinsi meba longoni sindab yube jumsen soboni chozo na tumi war gegab ki guti sawa gojur chotun chungge mebre Abol Gate ki tadun Lebanon ki chese silun ki gen sheken Najib Mikati dayang jente na yubre